ملت تاجیک ملت فرهنگی مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. нур, рушд ва ояндаи устувор бо қадамҳои қатъӣ ба сӯи худкифоии энергетикӣ. нури фардо аз имрӯз оғоз мешавад. созандагӣ қадами устувор ба оянда. кишвари мо бо суръати баланд рушд мекунад. сохтмон, навсозӣ ва пешрафт дар ҳама бахшҳо. бо татбиқи ислоҳоти самаранок, дастгирии соҳибкорӣ ва истифодаи захираҳои миллӣ, иқтисоди кишвар қадам ба қадам тақвият меёбад. иқтисоди рушдёбанда кафили суботи иҷтимоӣ ва ояндаи боэътимод. тадбирҳои илмӣ асоснок ба нигоҳдории гуногунии биологӣ, таъмини шароити мӯътадил барои паррандагон ва барқарорсозии муҳити табиӣ равона шудаанд. дар ноҳияи ховалин корҳои биотехникӣ ҷиҳати ҳифзи муҳити зист ва паррандагон идома доранд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ як зумра имтиёзҳоро фароҳам овардааст. то соли 2030 якчанд нишондиҳандаҳои мақсаднок бо такя ба рушди бахши хусусӣ ва соҳибкорӣ муайян гардиданд, ки дар заминаи он маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ боз ҳам афзоиш меёбад. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. соли 2025 барномаи миёнамуҳлати рушди кишвар барои солҳои 2026-2030 ҳамчун марҳалаи ниҳоии стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 қабул гардид. тавре ки дар паёмашон президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ таъкид намуданд, амалисозии саривақтӣ ва сифатноки он имкон медиҳад, ки дар 5 соли оянда ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 2 баробар афзоиш ёфта, сатҳи камбизоатӣ то 10% кам ва ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ то 50% зиёд гардад. дар ин давра рушди иқтисодӣ ҳар сол ба ҳисоби миёна 8.7%, аз ҷумлаи 3 соли маҳсулот дар соҳаҳои саноат 20%, кишоварзӣ 8.4% ва ҳаҷми хизматрасониҳои пулакӣ 11.7% афзоиш меёбад. ҳадафҳое ки дар назди стратегияи миллии рушд то соли 2030 гузошта шудааст, супориш шуда ки ҳамин сатҳи камбизоатӣ то 10% поён фародар шавад. беш аз 50% аҳолии кишвар ба қишри миёнаҳол ворид гардад. соли 2025 маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар ба 173 миллиард сомонӣ расида. суръати рушди воқеи он 8.4%-ро ташкил дод. ҳоло дар кишвар дар самти ҷалби сармояи ватаниву хориҷӣ, таъсиси корхонаҳои саноатӣ, сохтмону азнавсозии иншооти энергетикиву нақлиётӣ, истифодаи самараноки заминҳои кишоварзӣ, тавсеяи хизматрасониҳо, густариши ҳамкориҳои минтақавию байналмилалӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муҳим, тадбирҳои мушаххас амалӣ шуда истодааст. барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон шароитҳои хеле хуб фароҳам оварда шудааст. махсусан ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар тамоми фаъолияти соҳибкорӣ, мин ҷумла дар соҳаи сайёҳӣ, дар соҳаи истеҳсолӣ, дар соҳаи тиҷоратӣ ва дигар соҳаҳо шароитҳои хуб фароҳам оварда шудааст, ки тои соҳибкорон тавонанд
имкониятҳои худро истифода бурда аз захираҳои иқтисодии ҷомеа истифода баранд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои дастгирӣ ва рушди соҳибкорӣ ки сарчашмаи ташкили ҷойҳои нави корӣ, беҳтар намудани шароити иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани ҳаҷми маҳсулоти ватанӣ мебошад, як қатор имтиёзҳоро фароҳам овардааст. ташаккули муҳити соҳибкорӣ имкон медиҳад ки рақобати озоди бозорӣ ба вуҷуд ояд ва суботи воридоти андоз таъмин карда шавад. استقلالیت انرژتیکی یکی از هدف‌های استراتژی برای پیشرفت اقتصادیات محسوب می‌شود. در زمان صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان با بنیاد نظام یگانه و به کار انداختن اقتدارهای بزرگ انرژتیکی نویل گردید. بنیاد نیروگاه‌های نوی برقی آبی و استفاده امکانات‌های موجوده بهره تأسیس نیروگاه‌ها از حساب منبع‌های دیگر آلترناتیوی گذاشتن به نظام معاصر بیننگی و تطبیق دیگر هدف‌ها بر رشد ساحت زمینه گذاشته. دوره رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی را باز هم نزدیک‌تر می‌سازد. تفصیلات بیشتر در گزارش علیم ناصرزاده. марҳилаи ниҳоӣ расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон то рафт наздиктар мешавад. дар доираи татбиқи ҳадафҳои ҳукумати мамлакат, фароҳам овардани шароити мусоид ба фаъолият ҷалб сохтани мутахассисони лаёқатманди соҳа ва самаранок истифодабарии имкониятҳои мавҷуда ба бунёди нерӯгоҳҳои нави хурду бузурги барқӣ ва афзоиши иқтидори истеҳсоли нерӯи барқ дар кишвар замина гузошт. бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун аз ҷумлаи калонтарин нерӯгоҳ дар Осиёи Марказӣ ва бузургтарин дастоварди мардуми Тоҷикистон дар соҳаи энергетика мебошад. ҳоло дар иншооти азими аср раванди корҳои бунёдӣ таҳти назорати ҷиддии мутахассисони варзида бо суръату сифати баланд ҷараён дорад. баъди пурра ба кор андохтани агрегатҳои нерӯгоҳи барқии обии Роғун на танҳо мардуми кишвар бо барқи доимӣ таъмин мешаванд, балки барои содироти он ба дигар кишварҳо низ имконияти мусоид фароҳам мегардад. дар паёми солона президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2027 расидан ба истиқлолияти комили энергетикиро ба мардуми кишвар эълон доштанд. ин аз ҷониби сокинони мамлакат ҳамчун муждаи неку пайки шодӣ пазируфта шуд. дар ин замина аз ҷониби масъулони соҳа дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат баҳри амалисозии ҳадафҳои ҳукумати кишвар тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ гардидааст. тоҷикистон аз ҳисоби истеҳсоли энергияи барқ имкониятҳои зиёд дорад. мо имконият дорем ки нерӯгоҳҳои барқии офтобиро баромонем. вақте ки мо пурра ба истиқлолияти энергетикӣ мерасем, тамоми соҳаҳои кишвар рушд карда сатҳи зиндагии мардум беҳтар мегардад. дар шаҳри Кӯлоб айни замон 13 адад зерисгоҳи барқӣ амал мекунанд. аз онҳо 2 адад зерисгоҳи барқӣ дар раванди татбиқи лоиҳа сохтмон ва ба истифода дода шуда истоданд ва инчунин яке аз онҳо зерисгоҳи барқи минтақаи иқтисодии Кӯлоб, инчунин дуюм бошад зерисгоҳи барқи нав сохташудаи Атто Саид дар маҳаллаи 8 шаҳри Кӯлоб. ҷорӣ намудани низоми муосири билингӣ ки ҳоло раванди татбиқи он дар кишвар идома дорад, аз муҳимтарин омили бартарафсозии мушкилот ва таъмини рушди соҳа мебошад. طبق معلومات عملیشوی لایحه جهت گذاشتن به نظام معاصر بیلینگی در شهر و دهات کولاب نیز جریان داشته تا کنون وصل و نصب دستگاه‌های تکنیکی بیش از 100% و مورد استفاده قرار گرفتن آن 60% اجرا شده است. طبق تحلیل‌ها و براه ماندن نظام بیلینگی این زمان تلفات در شهر کولاب در ماه نوامبر سال 2025 با مقدار 12.62% پست کرده شده است. و این باشد یکی از نشاندادهای خوبی تطبیق روند لایحه می باشد و در نظر است که بعد از پورا به انجام رساندن لایحه و تطبیق آن هم تلفات نیروی برق پست کرده شده به سطح ضروری آورده شود و اینچنین جمع‌آوری مبلغ نیروی برق استفاده شدن و روند تامینات باصفت و اعتمادات به مشتریان خوب کرده می شود. تحکرسی اساسی ترین اقتدار اقتصادی هر دولت رشد ساحه انرژتیک می باشد. بعد رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی، تاجیکستان به دوره نوی رشد و ترقیات وارد گشته، در نتیجه به بنیاد کارخانه‌های معاصر صنعتی، تأسیس جایهای نوی کاری، افزایش حجم استحصالات و در مجموع به باز هم بهتر شوی سطح نیکوحوالی مردم زمینه فراهم می گردد. علیم ناصرزاده، خورشید نادرخان، اخبار.
با دستگیری و توجه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشروی ملت محترم امامعلی رحمون راه автомобилгарди қалаи Хумванҷ сарҳади ноҳияи Рӯшон пурра навсозӣ ва шароити хизматрасонӣ ба талаботи замон мутобиқ гардонида мешавад. ҳоло новобаста аз сард будани ҳаво коргарону мутахассисон кӯшиш намуда истоданд ки корҳои боқимондаро бо сифати баланд ба анҷом расонанд. тафсилот дар гузориши навбатӣ. корҳои сохтмонӣ дар роҳи автомобилгарди қалаи Хум-Ванҷ сарҳади ноҳияи Рӯшон бо маром ва мутобиқ ба нақшаи тасдиқ гардида идома дорад. ин шоҳроҳи муҳими ҳаётӣ ки яке аз масирҳои асосии иртиботӣ дар минтақа ба шумор меравад, дар доираи сиёсати созанда ва дурбинонаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ ва истифодаи техникаву технологияҳои муосир бунёд ва таҷдид мегардад. маҳз ба туфайли таваҷҷӯҳи доимӣ, сиёсати хирадмандона ва заҳматҳои хастанопазири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои охир ба рушди инфрасохтори роҳу нақлиёт дар кишвар аҳамияти аввалиндараҷа дода мешавад. бо роҳнамоии ин абармарди сиёсат, роҳҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ ҳамчун омили муҳими рушди иқтисодӣ, таҳкими ваҳдати миллӣ ва бартарафсозии бумбасти коммуникатсионӣ ба марҳилаи сифатан нав ворид гардиданд. айни ҳол дар ду нақби воқеъ дар ин масир корҳои нақдканӣ пурра ба анҷом расида, корҳои насби шабакаҳои коммуникатсионӣ, чароғонкунии муосир, таҷҳизонидани низоми бехатарии ҳаракат ва омодасозии бинои марказии идоракунӣ идома дорад. ин тадбирҳо барои таъмини ҳаракати бемонеаи воситаҳои нақлиёт ва амнияти мусофирон равона шуданд. дар доираи лоиҳа сохтмони 15 пули мошингузар пешбинӣ гардида то имрӯз дар 12 пул корҳои сохтмонӣ пурра ба анҷом расиданд. дар 3 пули дигар корҳои бунёдӣ бо суръати баланд идома дошта, сохтмончиён кӯшиш доранд роҳро дар муҳлати муқаррар гардида ба истифода супоранд. пулҳо мутобиқ ба меъёрҳои муосири муҳандисӣ сохта шуда барои хизматрасонӣ дар тамоми фаслҳои сол пешбинӣ шуданд. ҳамзамон дар қитъаҳои мушкили роҳ корҳои ҳамворкунии кӯҳ, буриши санглоқҳо ва мустаҳкамсозии нишебию соҳилҳо анҷом дода мешаванд. қаблан ин минтақаҳо барои ронандагон бахусус ҳангоми ҳаракат ба самти маркази вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Хорух, душвориҳои ҷиддӣ эҷод мекарданд. бо анҷом ёфтани корҳои сохтмонӣ ҳаракати нақлиёт бехатар, доимӣ ва мӯътадил таъмин мегардад. татбиқи ин лоиҳаи бузурги инфрасохторӣ ки таҳти сарпарастӣ ва дастгирии пайвастаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ мегардад, барои беҳтар шудани сатҳи зиндагии сокинон, таҳкими робитаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва рушди устувори шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аҳамияти хос дорад. инчунин бо ба истифода додани ин шоҳроҳи байналмилалӣ мавқеи Тоҷикистон ҳамчун кишвари транзитӣ дар минтақа боз ҳам тақвият ёфта, имкониятҳои нави ҳамкорӣ дар самти нақлиёт ва тиҷорат фароҳам меоянд. сохтмончиён ва мутахассисон бо дарки масъулияти баланд ва бо ифтихор аз сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кӯшиш доранд корҳои сохтмониро бо риояи талаботи сифат ва бехатарӣ дар муҳлати муайян гардида ба анҷом расонанд. рушди устувори иқтисоди миллии тақвияти саноаткунӣ, ҷалби сармоягузорӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ аз самтҳои меҳварии сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбанд. ин нуқтаҳо дар паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ ҳамчун ҳадафҳои афзалиятнок таъкид гардид. мавзӯъро далери бозор идома медиҳад. дар паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори таҳлили дигар масъалаҳо зикр шуд ки сарфи назар аз таъсири равандҳои мураккаби ҷаҳонӣ иқтисоди кишвар дар солҳои охир бо маром рушд ёфта, нишондиҳандаҳои асосии он тамоюли устувор доранд. дар 5 соли охир ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ мунтазам афзоиш ёфта, рушди иқтисодӣ дар сатҳи устувор таъмин гардид. тибқи маълумоти расмӣ, танҳо дар 5 соли охир ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ зиёда аз 1.8 маротиба афзоиш ёфта, суръати миёнаи рушди иқтисодӣ дар сатҳи тақрибан 7% таъмин гардидааст. ин рушди устувор асосан аз ҳисоби соҳаҳои саноат, сохтмон, кишоварзӣ ва хизматрасонӣ ба даст омадааст. дар ин раванд саноатикунонӣ бо суръат ҳамчун ҳадафи стратегии давлат нақши калидӣ дорад. чуноне ки зикр гардид, саноатикунонӣ бояд ба яке аз омилҳои асосии баланд бардоштани иқтидори иқтисодӣ ва таъмини шуғли аҳолӣ табдил ёбад. дар натиҷаи
نتیجه تطبیق این سیاست هدفمند در سالهای اخیر حجم استحصال محصولات صنعتی بیش از 2 برابر افزایش یافته. حصه صنعت در ساختار اقتصادی ملی به طور نظر است بالا رفته است. همزمان با بنیاد و به استفاده دادن کارخانه‌های نو بیش از 1500 انشاءات استحصالی به فعالیت آغاز نمودند. واقعا هم اگر با عمر شهر پنجگین نظر افکنیم در 5 سال اخیر در میکروز شهر دیهاتی پنجگین زیاده از 46 کارخانه صنعتی مورد استفاده قرار داده شده. حالا در آنها زیاده از 4000 نفر با جای کار دائمی مشغول میباشند. علاوه بر این در سال 2026 ما تصمیم گرفتیم که بنیاد 10 کارخانه عظیم صنعتی را به راه مانیم که در آنها زیاده از 1000 جای کاری نو تشکیل کرده شده. باز مردم علاوه با کار دائمی تامین کرده میشوند که این به بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی مساعدت می‌نماید. یکی از نکته‌های مهم پیام جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی میباشد. در این دوره برای صاحبکاران و سرمایه‌گذاران محیط مساعد حقوقی و اقتصادی فراهم آورده شده. تطبیق لایحه‌های کلان ملی ادامه دارد. طبق معلومات رسمی حجم سرمایه‌گذاری به اقتصاد کشور همساله افزایش یافته. تنها در یک سال اخیر به 10 میلیارد سومانی رسیده است. این روند امکان داده است که همساله 10,000 جای نوی کاری تأسیس یافته. سطح شغل اهالی بالا رود. واقعا بنیادی کارخانه‌های صنعتی و این وسیله تأسیس جاهای نوی کاری با زندگی مردم علاوه خصوص ساکنان شهر پنجگین تأثیری مثبت می‌رساند. واقعا اگر ما از آمار 2020 که در شهر پنجگین انعکاسگر است نگاه افکنیم، مزد میانه کارمندان و ساکنان شهر و دیهات پنجگین با 1622 سومانی برابر بود که این نشان داد در سال 2025 با 3238 سومانی راست میاد که این 2 برابر افزایش یافته است که از سیاست عارفانه و عاقلانه پیشوای معظم ملت و آینده درخشان کشورمان درک میدهد. در پیام همچنین تاکید شد که نتیجه نهایی سیاست اقتصادی باید به بلند برداشتن سطح زندگی اهالی روانه گردد. در این زمینه درآمد واقعی شهروندان تدریجاً افزایش یافته. سطح کمبیزاتی نسبت به سالهای قبلی به طور نظر است کاهش یافته است. چنانچه در پیام پرزیدنت کشور ذکر گردید، بلند برداشتن سطح زندگی مردم هدف اساسی سیاست اقتصادی دولت می باشد. واقعا پیام پرزیدنت کشور همچون سند مهم راهنما سمت‌های اساسی رشد اقتصاد ملی را معین نموده. تطبیق عملی آن زمینه با اعتماد پیشرفت استوار تاجیکستان و بهبود زندگی شهروندان را فراهم می‌آورد. دلیری بازار، خیام جورزاده، شهر پنجگین، اخبار. در زمینه دستگیری و غمخوری‌های پیوسته سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمون، افسران و سربازان جزء تام وزارت مدافع کشور نیز در برابر دیگر قشر جامعه سال 2025 را با دستاوردهای بلند ساحوی، آمادگی بلند حربی و بنیادکاری و سازندگی سپری نمودند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارانمان. در مجلس مشاوره اوید به جنبش فعالیت وزارت مدافعیت در سال 2025 و وظیفه‌ها برای سال 2026 کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان، وزیر مدافعه مملکت، سرپرکار حربی جمهوری، هیئت مشاوره، سرداران ریاست و شعبه‌های دستگاه مرکزی وزارت، ستاد گنرالی قوه‌های مسلح، فرماندهان نوهای قشون و مسئولین قسم و واحدهای حربی اشتراک نمودند. در آغاز وابسته به همکاری و همگرایی ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق کشور در تامین مدافعه دولت، سنجش حالت آماده‌باشی ذخیره‌های احتیاطی ارتش ملی، تشکیل چاره‌بندی‌های دعوت جوانان به خدمت حتمی حربی، تشکیل و برگزاری مشق‌های مشترک نظامی و در این زمینه تحکیم و تقویت بخشیدن اقتدار مدافعی مملکت، گزارش سردار ستاد گنرالی قوه‌های مسلح شنیده شد. همین طور وابسته به سمت‌های گوناگون فعالیت در ارتش ملی، معاونان وزیر مدافعه برآمد نموده در معروضه‌های خود مسائل مهم ساحوی از جمله تامین سطح بلند آماده‌باشی جنگی، رعایت قانونیت و ترتیبات حقوقی، انتظام حربی، تحکیم خودشناسی ملی، بهداشت وضع اجتماعی، سطح بلند تامینات عقبگاهی، ثمرناک استفاده بردن زمین‌های خواجگی‌های یاریرسان، شرایط مادی معیشی و حالت آماده‌باشی جزء تام تکنیکی را مورد بررسی قرار دادند. در ادامه معاون پرکرار گنرالی، سرپرکار حربی جمهوری تاجیکستان برآمد نموده
доир ба дастгириҳои ҳамаҷонибаи роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар нисбати хизматчиёни низомӣ ба андозаи 20% баланд шудани маоши вазифавии онҳо ва дигар масъалаҳои муҳими соҳавӣ андешаронӣ намуд. вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон таъкид намуд ки соли сипарӣ гардида барои вазорати мудофиа соли бобарор ва хотирмон ба ҳисоб меравад, зеро дар ин давра дар доираи дастуру супоришҳои сарфармондаҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон пешравиҳои зиёд ба амал омаданд. котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷараёни ҷаласа иброз дошт ки давлат ва мардуми тоҷикистон дар симои хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ муҳофизони воқеии ватанро мебинанд ва ба он эътимод доранд ки низомиёни артиши миллӣ бо садоқат ба халқ ва президенти худ хизмати содиқонаву софдилонаи хешро идома медиҳанд. дар қисмати дигари ҷамъомади мазкур ба ғолибони мусобиқаҳои умумии ҳарбӣ, муассисаҳои таълимоти ҳарбӣ ва кафедраҳои ҳарбии вазорати мудофиаи кишвар тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. имрӯз дар агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон низ ҷаласаи ҳайати мушовараи агентии оид ба ҷамъбасти натиҷаи фаъолияти мақомот дар соли 2025 доир гардид. иброҳим назлозода гузориш медиҳад. имрӯз дар бинои дастгоҳи марказии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ Ализода Шариф, масъулин ва ҳайати васеи кормандони мақомот ҷаласаи ҳайати мушовараи агентӣ оид ба ҷамъбасти натиҷаи фаъолияти мақомот барои дар соли 2025 доир гардид. масъулин зимни баргузории ҷаласа вобаста ба фаъолияти мақомот дар соли 2025 ба иштирокчиён маълумоти муфассал пешниҳод намуд. иброз гардид ки таҳлилу баҳогузории фаъолияти мақомот нишон медиҳад ки дар соли 2025 кормандони агентӣ бо амалисозии босамари ваколату вазифаҳои хизматӣ, таъмини иҷрои дахлдори дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати кишвар дар самтҳои назорати истифодаи самараноки маблағҳои буҷетӣ ва молу мулки давлатӣ, пешгирӣ, ошкору ба қайдгирии хуқвайронкуниҳо ва ҷиноятҳои коррупсионӣ, иқтисодии хусусияти коррупсионӣ дошта ва таҳқиқу тафтиши пешакии онҳо корҳои муайянеро ба анҷом расонида дар ин ҷода ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил гаштааст. дар идома вобаста ба фаъолияти анҷомдодаи мақомот дар робита ба супоришҳои протоколи ҳукумати кишвар дар самти пешгирии хуқвайронкуниҳо марбут ба истифодаи ғайриқонунӣ ва дуздии қувваи барқ, фурӯш ва ғайриқонунӣ ҷудо кардани қиддаҳои замин, экстремизм ва терроризм, риояи қонунгузории миллӣ дар самти танзими ҷашну маросим, инчунин муайян ва пешгирии омилҳои коррупсионӣ ва корҳои амалишуда дар самти таблиғу ташвиқи зидди коррупсионӣ гузориши муфассал пешниҳод намуданд. зимнан баромади ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ Зариф Ализода шунида шуда, номбурда вобаста ба тақвият бахшидани фаъолияти мақомот пешниҳодҳои судманд ироа карданд. дар шаҳри норак бо эълон гардидани соли 2026 соли вусъат бахшидани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносии миллӣ тадбирҳои бунёдкорӣ вусъат дода мешавад. мувофиқи нақша дар марказ ва деҳоти шаҳр то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 197 иншооти таъиноти гуногун мавриди истифода қарор дода мешавад. гузориш дар ин хусус. тадбирҳои ободонӣ, тозанамоии шафати роҳҳо ва гулзорнамоии кӯчаю маркази шаҳри норак дар соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ. дар шаҳри норак ба истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ 197 иншооти гуногун соҳа ба нақша гирифта шуда, аз ин шумора то ба имрӯз 180 иншооти ҷашнӣ бунёд гардида мавриди истифода қарор дода шуданд. давоми 4 соли охир дар партави ҳидоятҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳот ва маркази шаҳр аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо 7 иншооти таълимӣ, 6 бинои соҳаи тандурустӣ, 2 иншооти фарҳангӣ, 7 толори варзишӣ, 17 коргоҳҳои саноатӣ ва 141 биноҳои бисёрқабатаи истиқоматӣ ва марказҳои хизматрасонӣ бунёд гардиданд, ки барои рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии шаҳри нурофарони Норак мусоидат менамояд. бо бунёд ва мавриди ифтитоҳ қарор додани иншооти тозабунёди гуногунсоҳа 500 ҷойи кории нав барои сокинон фароҳам оварда шуда, ҳамчунин 1200 сокинон бо манзилҳои нави истиқоматӣ таъмин гардиданд.
مسئولان و بنیادگذاران شهر با اعلام گردیدن سال 2026 سالی وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی، رواج کارهای بنیادکاری را در انشاءات دیگر جشنی ادامه داده ایستادند. طبق نقشه گنرالی شهر حالا در 3 بینای 12 آشیانه، 1 بینای 15 قبته دارای مرکز نوی خدمترسانی، 5 انشاءات 9 آشیانه، 1 بینای 7 قبته و 1 بینای 5 آشیانه با جلب 300 نفر ساختمانچیان تدبیرهای بنیادکاری را ادامه داده ایستادند. همچنین در دهه 90 جماعت دکانی بینای نوی تعلیمی 2 آشیانه و 2 بینای مؤسسه تا مکتبی در منطقه منزلی رقم 3 و در محله لنگر کارهای ساختمانی آغاز گردیده است. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، ساختمانچیان در همدستی با صاحبکاران و مردان وطندوست دیار مقصد دارند که انشاءات‌های ساخته شونده را با صفت بلند و در مهلت معین گردیده به اتمام رسانیده جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی را با دستاوردهای نظررس استقبال می‌نمایند. محمد علی عبدالکریم ایوبی محمورات، نورک اخبار. давоми як соли охир дар ноҳияи бобоҷон ғафуров 16 марказу бунгоҳҳои саломатии пурра таъмиру навсозӣ ва баҳри фаъолияти мунтазами табибон 12 намугӯи таҷҳизоти муосир дастрас гардид ки ин тадбир ба беҳсозии сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ замина гузошт. гузориш дар ин хусус. барои муоина, ташхис, табобат, маслиҳату машварати тиббӣ ба аҳолӣ дар сохтори шабакаи кӯмаки аввалии тиббии санитарии ноҳияи бобоҷон ғафуров 31 маркази саломатӣ, 50 хонаи саломатии деҳот, 6 маркази махсусгардонидашудаи табобатӣ фаъолияти пурсамар дошта ба аҳолӣ, беморон, модарону кӯдакон хизмати тиббӣ расонида, дар ин баробар доир ба пешгирии бемориҳо, риояи тарзи ҳаёти солим, маслиҳату машварати тиббӣ медиҳанд. баҳри пурсамар сурат гирифтани раванди кор ва муҳайё сохтани шароити корӣ ба табибон 6 маркази саломатӣ ва 10 хонаҳои саломатии деҳот аз таъмир бароварда шуданд. маркази саломатии ноҳиявӣ ҳуҷраҳои корӣ бо шароити замони муосир ҷавобгӯ буда табибон машғули иҷрои рисолати касбӣ ҳастанд. тавассути маркази саломатии ҷамоати деҳоти ёва ва хонаҳои саломатӣ 49 000 аҳолӣ аз хизматрасонии тиббӣ дар ҳолати зарурӣ баҳраманд ҳастанд. бинои дуошона, утоқҳои корӣ, ҳуҷраҳои муоина, қабули модару кӯдак, дандонпизишкӣ, чашм, ҳуҷраи хатна ва дигар иншооти ёрирасон аз ҳисоби буҷети давлатӣ пурра аз таъмир бароварда шароити муосири кору фаъолият ба табибон ва қабули беморон фароҳам оварда шудааст. аз тарафи кӯмакавали тибби сентари ноҳияи бобоҷон ғафуров соли ҷорӣ тамоми таҷҳизотҳо барои гузарондан ташхисҳои беморон ва гузарондани таҳлилҳои лабораторӣ боз компютерҳои замонавӣ дода шудааст ки боз ҳам беҳтар намудани кор ва хизматрасони тиббӣ ба аҳолӣ мебошад. дар баробари таъмир, фароҳам овардани шароити корӣ, солҳои охир ба ворид ва истифодаи таҷҳизоти нави тиббӣ таваҷҷӯҳи хоса равона шуда, бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва марказҳои саломатии ҳудуди ноҳия таҷҳизоти нави тиббӣ дастрас шуда, дар вақти муоина, ташхис ва дақиқ муайян намудани беморӣ, табобати саривақтии шаҳрвандон нақши таҷҳизоти пешрафтии тиббӣ калон аст. имсол низ ба муассисаи тиббии сохтори шабакаи кӯмаки аввалии тиббии санитарии ноҳияи бобоҷон ғафуров 12 номгӯи таҷҳизоти нави тиббӣ харидорӣ ва дар рафти фаъолият аз он васеъ истифода бурда мешавад. падару модар пояи асосии тарбия ва ташаккули шахсияти кӯдак ба шумор мераванд. ояндаи ҷомеа аз он вобаста аст ки фарзандон дар кадом муҳит ба воя мерасанд ва чӣ гуна арзишҳои ахлоқию инсонӣ дар онҳо шакл мегиранд. қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон низ масъулияти падару модарро дар таълиму тарбия, нигоҳубин ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои кӯдак равшан муайян намудааст. таваҷҷӯҳ намоед. миллати тоҷик дар гузашта ва имрӯз ҳамчун мардуми соҳибтамаддун ба таълиму тарбияи фарзанд аҳамияти махсус зоҳир карда, барои дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хиштаншиносӣ, донишондӯзиву маърифатпарварӣ, ҷавонмардиву ахлоқи ҳамида ва нангу номус ба воя расондани фарзандони худ пайваста талош меварзам. маҳз таҳкими оила, таълиму тарбияи наслҳои солиму соҳибмаърифат яке аз воситаҳои рушди нумӯи ҷомеа, мустаҳкамии қудрати кишвар ва побарҷоии арзишҳои миллӣ ба шумор меравад. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар замоне ба вуқӯъ пайваст ки ҷомеаи шаҳрвандӣ ба он сахт ниёз дошт. маҳз талаботи ин қонун имкон фароҳам овард то баъзе мушкилотҳои ҷойдошта ба эътибор оварда шавад. маҳз бо ҷорӣ шудан бо пурзур шудани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак ҳар як волидайн ва ҳар як омӯзгорро вазифадор мекунад ки аз рӯи вазифаҳои муайян бо волидайн ва бо хонандагон кору фаъолият намоем. тарбияи аввалин аз оила сарчашма мегирад ва оила аввалин мактаби рӯзгор аст. аз эҳсоси баланди масъулияти падару модар хулқу атволи ояндаи фарзанд вобастагӣ амиқ дорад. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар афкори тамоми қишрҳои ҷомеа такони ҷиддиро ба вуҷуд овард ки акнун тарбияи насли навраз ва масъулияти ояндаи неки онҳо на танҳо як масъалаи оилавӣ балки уҳдадориест ки аз ҷониби қонунгузорӣ танзим гаштааст ва амалишавии он гарави ба таври дахлдор тарбия намудани фарзанд мегардад. аҳли ҷомеаро лозим аст ки ба масъалаи сифати таълиму тарбия диққати ҷиддӣ дода барои баланд бардоштани маърифатнокию ҷаҳонбинӣ, худшиносии миллӣ, ифтихори ватандорӣ ва масъулияти шаҳрвандии насли ояндасоз саҳми арзанда гузоранд. ҷавонон нерӯи созандаи ҷомеа ва кафили ояндаи дурахшони давлат ба шумор мераванд. дар шароити имрӯза таваҷҷӯҳ ба масъалаҳои марбут ба ҷавонон ва татбиқи сиёсати самараноки ҷавонон аҳамияти хоса касб намудааст, зеро маҳз ҷавонон бо дониш ва фаъолиятҳои созандаи худ метавонанд дар рушди иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии кишвар саҳми арзанда гузоранд. гузориш дар ин хусус. дар паёми имсолаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ масъалаи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки рушди ҷомеа мавқеи муҳимро ишғол намуд. сарвари давлат ҷавононро нерӯи бузурги созанда, идомадиҳандаи анъанаҳои давлатдорӣ ва кафили ояндаи дурахшони тоҷикистон арзёбӣ намуда таъкид карданд ки сармоягузорӣ ба ҷавонон сармоягузорӣ ба фардои давлат аст. президенти кишвар зикр намуданд ки имрӯз ҷавонони тоҷик дар тамоми соҳаҳо илм, маориф, иқтисод, варзиш, фарҳанг ва хизмати давлатӣ фаъолона иштирок намуда дар пешрафти мамлакат саҳми назаррас мегузоранд. дар меҳвари таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат хоса пешвои муаззами миллат қарор гирифтани масъалаҳои давлатии ҷавонон боиси сарафрозии кулли ҷавонони босаодати кишвар аст. бояд зикр намуд ки пешвои миллат дар ин паём пеш аз ҳама ба масъалаи худшиносиву хештаншиносӣ ва ватандӯстиву ватандории ҷавонони мо ишора намуданд ва онро мояи ифтихори кулли аҳли ҷомеа арзёбӣ намуданд ки ин ҳам боиси ифтихори мо маҳсуб меёбад. аз ҷониби дигар ба таъкиди пешвои миллат имрӯз соҳае нест ки дар он дасти ҷавонон набошад, ҷавонон кору фаъолият надошта бошанд ва воқеан ҳам иштироки фаъолонаи ҷавонон дар ҳаёти иқтисодиву иҷтимоӣ ва сиёсиву фарҳангии мамлакат имрӯз баралло мушоҳида мегардад. албатта итминони комил ҳаст ки мо ҷавонони кишвар дар пайравӣ аз пешвои муаззами миллат ҳамеша барои пешбурди ҷомеаи тоза истиқлоли худ ҳиссаи сазовор хоҳем гузошт. маҳз ҷавонони донишманд ватандӯст ва дорои ҷаҳонбинии муосир метавонанд тоҷикистонро дар шароити ҷаҳонишавӣ ба сатҳи нави рушд расонанд. дар паём махсус таъкид гардид ки сиёсати давлатии ҷавонон минбаъд низ ҳамчун яке аз самтҳои калидии сиёсати иҷтимоии давлат амалӣ карда мешавад. дар ин замина сарвари давлат ба масъалаҳои баландбардоштани сатҳи таҳсилот, рушди қобилияти зеҳнӣ, дастгирии ташаббусҳои ҷавонон, фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва ҷалби онҳо ба фаъолияти соҳибкорӣ диққати ҷиддӣ зоҳир намуданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паём ба маҷлиси олӣ ба масъалаҳои таъриху тамаддун ва ҳифзу муаррифии он ба ҷаҳониён низ таваҷҷӯҳ намуда аз ҷумла иброз доштанд ки мероси таърихию фарҳангӣ шиносномаи миллати кӯҳанбунёди тоҷик аст. аз ин хотир мо бояд барои ҳифзи арзишҳои моддию ғайримоддии миллати худ муаррифии шоистаи онҳо дар арсаи байналмилалӣ ҳадафмандона талош намоем. таваҷҷӯҳ ба омӯзиш ва аз худнамоии таъриху тамаддуни пурғановати миллати тоҷик аз ҷониби шаҳрвандон зимни ҳама баромаду суханрониҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон шунида мешавад. дар идомаи ҳамин таваҷҷӯҳ ва тадбирҳои муассир имсол дар кишвар озмуни ҷумҳуриявии ганҷинаи таърих ва фарҳанги тоҷикон баргузор мешавад. муфассал дар гузориши Қурбон Қурбонзода.
فرهنگ و تمدن ملت تاجیک گنجینه‌ای از عمق تاریخ بشریت آغاز یافته است. این گنجینه‌های تاریخی شناسنامه هسته ملت به شمار می‌روند. اهمیت و مقام و ارزش آن با سپری گشتن هر لحظه موقعی بالاتر را کسب می‌نماید. یادگاری‌های باستانی از جمله مهمترین گنجینه‌های تاریخی ملت تاجیک هستند. سرازم، پنجکنت قدیم، هولبوک، حصار شادمان و تخت سنگین دلیل روشن تمدن کهن، شهرسازی و هنرمندی نیاگان ما بوده. این موضوعها سطح بلند فرهنگ، اقتصاد و مناسبت‌های اجتماعی گذشته پر افتخار خلق تاجیک را بازگو می‌نمایند. ملت تاجیک از هزاره‌های پیش از میلاد به زندگی مقیمی، کشاورزی، هنرمندی و تشکیل محل‌های شهری تمایل داشتند. این روند زمینه پیدایش و رشد شهرهای اولین را در قلمرو آسیای مرکزی فراهم آورد. یادگاری تاریخی سرازم همچون مرکز مهم اقتصادی، هنرمندی و مبادله فرهنگی بوده مدنیت بلند شهرنشینی تاجیکان را ثابت می‌کند. شهرهای تاجیکان نه تنها مکان زیست بلکه مرکز تشکل علم، ادب، هنر و دولتداری بودند. ملت تاجیک با تمدن باستانی، زبان ناب، ادبیات و سنت‌های والای معنوی در تاریخ بشریت مقام افتخاری دارد. سرزمین ما تاجیکان از قدیم گهواره تمدن‌های بزرگ، سغد و باختر، هخامنشیان، کوشانیان و سامانیان بوده است. زبان و فرهنگ و خودشناسی ملی در زمان دولتداری سامانیان به سطح خیلی بلند رسید. ادبیات کلاسیکی تاجیکان با نام‌های بزرگان علم و ادب از جمله ابو عبدالله رودکی، ابوالقاسم فردوسی، ابو علی ابن سینا، ناصر خسرو، جلال الدین بلخی، حافظ شیرازی و آثار دیگر شخصیت‌های نابغه امروز گنجینه بی‌بهای فرهنگ عالم شمول محسوب می‌یابند. محصول ذهن و تفکر آنها راهنمای خرد و معنویات کل بشریت دانسته می‌شود. ملت تاجیک از لحاظ فرهنگ مادی نیز دارای بزرگترین گنجینه‌هایی است که داشتن آن برای اکثر خلقیت‌های عالم تنها آرزو است. صنعت هنرهای مردمی از جمله گلدوزی، سوزنی‌دوزی، قالین بافی، زرگری، موسیقی سنتی و جشن‌های ملی چون نوروز و مهرگان، سده و تیرگان میراث زنده فرهنگ تاجیکانند که از نسل به نسل به میراث گذاشته شدند. حفظ و آموزش گنجینه‌های تاریخی ملت برای ما نه تنها قرض بلکه زمینه تحکیم خودشناسی ملی و افتخار از گذشته سربلند است. این همه پول پیوند دیروز، امروز و فردای ملت تاجیک خواهد بود. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تاکید میکنند که ما وظیفه داریم که در برابر افتخار کردن از میراث عالم شمول اجداد خود آن را صاحبی کنیم، آموزیم، ادامه دهیم و همچون گنجینه بی‌بهای هویت ساز به نسل‌های آینده به میراث گذاریم. در زمینه همین توجه و تاکیدهای پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان سال جاری در تاجیکستان آزمون جمهوریوی گنجینه تاریخ و فرهنگ تاجیکان برگزار می‌گردد. آزمون با تشبث اجنسی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی با مقصد ترغیب تاریخ و فرهنگ ملی در جامعه خصوصا در بین نورسان و جوانان، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، احیای حافظه تاریخی و به همین راه شناخت بهتر نقش ملت کهن بنیاد و فرهنگ سالار تاجیک در رشد تمدن انسانیت برگزار خواهد شد. هنرهای مردمی همچون جزء مهمی میراث فرهنگی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان موقع خاص دارد. سالهای اخیر جهت حفظ، احیا و رشد این ساحه تدبیرهای مشخص عملی گردیده. فعالیت هنرمندان تقویت می‌یابد. وابسته به این موضوع همکاران ما گزارش می‌دهند. در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروق تشکیلات جمعیتی اساسیاسیون هنرمندان بدخشان فعالیت پرثمر را براه مانده برای هنرمندان شهر و ناحیه‌های ولایت جهت معرفی محصولات دستانی خویش به جهانیان امکانات بیشتر را فراهم آورده است. از روی اطلاع مسئولین تشکیلات مذکور زیاد از 150 نفر هنرمند در مرکز محصولات دستی برای مهمانان داخلی و خارجی کشور با نرخ دسترس به فروش می‌گذارند. اینچنین فعالیت مرکز رشد هنرمندی و ملکه‌های کسبی موثر در شهر خاروق نیز به آموزش شهروندان بیکار کارجوی در سمت تیاری کسبی تکمیل اختصاص و در اساس طلبات بازار مهنت روانه گردیده. شهروندان پس از ختم امکان دارند که فعالیت خود را در سمت رشد هنرمندی براه مانده از محصولات خام محلی نمونه‌های هنرهای دستی را آماده و به فروش گذارند. در دوام سال برای زیاده از 136 نفر هنرمندان ولایت از جانب ساختارهای اجنسی مهنت و شغل عالی برای رشد این سمت دستگیری مالیوی
اجرا رسانده شد. باید ذکر داشت که واردشوی جهانگردان به ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از پیش زیاد گردیده، هر یکی از مهمانان برای گرفتن خاطره‌های نیک از باشندگان سربلندی بام جهان حتما به مرکز فروش محصولات دستی تشریف می‌آورند. در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خروق جنبش آزمون جمهوری هنرمندی سال دایر گردید که در آن بهترین هنرمندان ولایت از روی نومیناسی‌های آزمون صاحب دیپلم و تحفه‌های خاطروی گردیدند. مسئولین تشکیلات‌های رشد هنرمندی و مرکز رشد هنرمندی و ملکه‌های کسبی معاصر در شهر خروق من بعد نیز در نزد خود وظیفه گذاشتند که جهت باز هم بیشتر معرفی نمودن زیبایی‌های طبیعت ناتکرار بدخشان کوهی در سیمای هنرنمایی‌های هنرمندان برای جهانگردان، اینچنین فراهم آوردن شرایط مساعده‌کاری، دسترسی به اشیاء خام محلی و همکاری با دیگر تشکیلات‌های جمهوری سعی و تلاش خود را روانه می‌سازند. تعمیر محرک‌ها، زیرایستگاه‌های برقی و پایگاه‌های آبکشی برای سریع تامین نمودن خوجگیداران با آبی فلزی مساعدت می‌نماید. حالا بعضی از تجهیزات آب با برقرسانی پایگاه‌های آبکشی شهر و ناحیه‌ها که با سبب فعالیت منظم تعمیر طلب گردیدند، در بعضی تعمیری زیرساختارهای اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعمیر و به موسم کشت آماده کرده می‌شوند. گزارش در این خصوص. طور در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاکید نمودند. کشاورزان مملکت در شرایط نامساعد آب و هوا از جمله خاکباریش‌های شدید صافدلانه زحمت کشیده بازار استعمالی را با محصولات تامین کرده ایستادند. استفاده عاقلانه آب و زمین امکان داد که نشان دهنده‌های ساحه به مراتب افزایش یابد. گروهی چیلانگران و برقچیان مؤسسه دولتی، شبکه‌های برقی و زیرایستگاه‌های اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعمیر محرک‌ها، زیرایستگاه‌های برقی، ترانسفورماتورها، خط‌ها و تجهیزات برقی را براه مانده با انجام دادن کارهای تعمیری انشاءات‌های ساحوی را به موسم آماده می‌کنند. به حالت 7 ینوری سال جاری زیاده از 50% کارها انجام یافته، اجرایش باقی مانده تا موسم آبیاری پرره به اتمام رسانیده می شود. در موازنه اداره 143 عدد زیرایستگاه‌های برقی 35 110 06 و 04 قرار دارند. در اینجا کارهای تعمیری و راه مانده شده است در اساس نقشه شاربینی‌های ترمز زمستانه و آن تجهیزات‌های برقی ترانسفورماتورهایی که در شهر و ناحیه‌ها فعالیت می‌کنند و از فعالیت باز ماندن، یعنی کار ناشایان و بعضی تعمیری وارد کرده شده. در اینجا کارهای تعمیری پرره گذرانده، کارهای سنجشی گذرانده می شود و پس اون با زیرایستگاه‌های برقی برده نصب کرده می شود. مؤسسه دولتی تعمیر و نگهداری پایگاه‌های آبکشی اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان باشد، برای تعمیر و برقرار نمودن تجهیزات مکانیکی کارها را تقویت داده، پایگاه‌های آبکشی را به موسم نو کشت آماده می‌کنند. فعلا کارهای تعمیری را در بازه‌های ساحوی براه مانده‌اند. تعمیر اساسی ریخته‌های چویانی، چرخ‌های کاری، تیرهای چرخ‌های کاری و تامین با رنگ و مواد ایزولیسیونی از جمله کارهای میباشند که کاری پایگاه‌های آبکشی را جانب می‌نمایند. اون چرخ‌های کاری، اون محرک‌های برقی و بعضی تعمیرگاه مذکور وارد کرده میشوند و در تعمیرگاه از جانب متخصصان ساحه آنها چرخ‌های کاری عوض کرده میشن و با همون مطابق با همون معیارهای مقرری وارد کرده میشن، چون که در حالتی با کار انداختن دستگاه‌های آبکشی در منطقه‌های دریاهای کوهی که مثل دریای پنج، دریای وخش و دریای دیگر آنها خنبار سوخته میکنند و چرخ‌های کاری زود از کار میبرایند و در حالتی برقرار کردن چرخ‌های کاری البته تامینات یا کیفیت استفاده بری آن مفید ارزیابی کرده میشد و آنها دوباره بر کار انداخته میشوند. تعمیر سریع وقتی و فعالیت منظم پایگاه آبکشی امکان میدهند که دهقانان به یگان مشکلی با آب فلزی دسترسی پیدا کنند. در این برابر برای قانع نمودن طلبات کشاورزان با آب فلزی در برابر تعمیر پایگاه‌های آبکشی تجهیزات موثر و کم مصرف دسترس گردیده مرحله به مرحله عوض کرده میشوند.
ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор дар самти обу иқлим ва рафъи офатҳои табиӣ пайваста чораҷӯӣ намуда бо мақсади паст кардани хавфи офатҳои табиӣ ва ҳифзи аҳолӣ аз чунин ҳодисаҳо дар кишвар тадбирҳои зарурӣ меандешад. шарҳи ин мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. офатҳои табиӣ ҳамасола сабаби талафоти ҷонӣ ва зарари зиёди молию моддӣ мегарданд. аз ҷумла ба маҳалҳои аҳолинишин таъсири манфӣ расонида боиси харобшавии инфрасохтор ва монеи рушди минбаъдаи иҷтимоию иқтисодии давлатҳо мегарданд. аз ин рӯ масъалаи паст кардани хавфи офатҳои табиӣ дар меҳвари таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор дорад. дар натиҷаи тадбирҳои андешида бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нақшаи миёнамуҳлати муташаккилона кӯчонидани муҳоҷирони экологӣ барои солҳои 2024-2026 тасдиқ гардид ки тибқи он ҳамасола рӯйхати аҳолии кӯчонидашаванда муайян ва баҳри бартараф кардани мушкилоти ҷойдошта аз ҷониби сохторҳои марбута чораҳои зарурӣ андешида мешавад. ҳамасола аз ҷониби кумитаи ҳолатҳои фавқулода нақшаи корҳои пешгирикунанда таҳия ва тасдиқ гардида ба сохторҳои ҳудудии кумита дар шаҳру ноҳияҳо вилоятҳо ирсол мегардад ва асоси он ин гузарондани корҳои соилбандӣ ва пешгирикунанда дар соилҳои дарёҳо кӯлҳо мебошад. бо мақсади пешгирӣ аз сар задани хавфи офатҳои табиӣ ҳамчунин дар назди кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон гурӯҳҳои махсуси корӣ таъсис ёфта бо ҷалби мутахассисони соҳаи муҳандисию геология сохтмон ва ҳолатҳои фавқулода дар минтақаҳои хавфнок ҳолати манзилҳои истиқоматиро ҳамаҷониба меомӯзанд. дар асоси хулосаҳои техникӣ ва илмӣ инчунин арзёбии сатҳи хавф ба аҳолӣ тавсияҳои мушаххас пешниҳод мегарданд ки тибқи онҳо ба минтақаҳои бехатар кӯчонидани аҳолӣ аз ҷойҳои хавфнок амалӣ мегардад. дар кишвар 1154 минтақаҳои хавфноки табиӣ муайян гардиданд ки дар ин мавзеъҳои хавфнок зиёда аз 55 000 хоҷагӣ ва зиёда аз 342 000 аҳолӣ маскун ҳастанд. аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳар сесола қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 17 феврали соли 2024 рақами 69 дар бораи нақшаи миёнамуҳлати муташаккилона кӯчонидани муҳоҷирони экологӣ барои солҳои 2024-2026 ба тасвиб расидааст ва он амал мекунад ки вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолӣ барои амалисозии ин нақша вобаста шудааст ва дар якҷоягӣ бо вазорату идораҳо аз он ҷумла кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҳамасола мо рӯйхати аниқшудаи хоҷагиҳое ки бояд кӯчонида шаванд ва дар асоси фармоиши комиссияи давлатии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҳолатҳои фавқулода амалӣ карда мешавад. дар ҷумҳурии тоҷикистон бештар офатҳои табиӣ сел, заминларза ва тармафароӣ ба қайд гирифта мешаванд. тибқи омори расмӣ соли 2025 дар тоҷикистон 287 ҳолати фавқулода ба қайд гирифта шудааст ки аз ин 12 ҳолат офати табиӣ мебошад. ҷиҳати ба шаҳри сабз табдил додани пойтахти мамлакат шаҳри душанбе дар мавсими нави ниҳолшинонӣ дар гулгашту хиёбон ва боғҳои фарҳангу фароғатӣ зиёда аз 214 149 бех дарахти ороишию сояафкан шинонида мешавад. дар раванди татбиқи ин нақша дар хиёбони бобоҷон ғафурови ноҳияи сино бештар аз 300 бех ниҳол шинонида шуд. гузориш дар ин хусус. тадбири хуррамгардонӣ бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе дар ҳамбастагӣ бо вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе роҳандозӣ гардид. шинонидани ниҳолони ҳамешасабзу ороишӣ дар баробари ҳусни зебо бахшидан ба симои пойтахт инчунин ҷиҳати нигоҳ доштани экосистемаи замин, ҳифзи муҳити зист ва дар маҷмӯъ ба татбиқи барномаи давлатӣ оид ба кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 саҳм мегузорад. шинонидан, нигоҳубин ва парвариши ниҳолони ҳамешасабз ва дарахтони ороишиву сояафкан анъана ва суннати неки халқи тоҷик буда барои муҳити атроф манфиатбор маҳсуб мешавад. чунин тадбирҳои кабудизоркунӣ дар фасли зимистону баҳор дар доираи эълон гардидани соли 2026 чун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ мин баъд низ амалӣ карда мешавад.
рӯзҳои охир дар минтақаҳои кӯҳистони мамлакат барфи зиёд борид. Бо мақсади ҳифзу нигоҳдошти ҳайвоноту паррандагон дар ҷойҳои сербарф кормандони хоҷагии ҷангали ба номи Саидаҳмад Каримови ноҳияи Ховалинг ва шуъбаи ҳифзи муҳити зист дар ҷойҳои ҷамъовии ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандагон коҳу беда, меваҳои хушку гандум ва дигар хӯрокиҳо гузоштанд. гузориши Раҳматалии Назрӣ. боришоти барфи ҳафтаи охир дар шаҳру навоҳии мамлакат бахусус дар ноҳияҳои кӯҳистон барои ҳайвоноту паррандагон мушкиле эҷод кард. Бо мақсади аз талафёбӣ эмин мондани ҳайвоноту паррандагон кормандони хоҷагии ҷангалӣ ба номи Саидаҳмад Каримови ноҳияи Ховалинг дар якҷоягӣ бо кормандони шуъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳия корҳои биотехникиро дар домани талу тепа ва мавзеъҳои ҷамъ шудани паррандагон баргузор намуданд. бояд гуфт ки ҳифзи олами вуҳуш вазифаи аввалин дараҷаи кормандони хоҷагии ҷангал мебошад ва ҳамасола бо фарорастии фасли сармо чунин корҳои биотехникиро анҷом медиҳанд ва баҳри ҳифзу нигоҳдошти онҳо ҳамеша кӯшиш ба харҷ медиҳанд. дар минтақаи ёхсу бо аҳли кормандони хоҷагӣ корҳои биотехникӣ гузаронда истодаем. дар ин ҷо ҷав, кунҷора, гандум, рези гандум, намак, себи хушк, коҳи табиӣ дар ҷоҳое ки аслан паррандагон ҳайвонот зиёдтар ҷамъ мешаванд оварда пӯшида истодаем. қобили қайд аст ки хоҷагии ҷангалӣ ба номи Саидаҳмад Каримови ноҳияи Ховалинг яке аз хоҷагиҳои калонтарин дар вилояти Хатлон ба шумор рафта, масоҳати умумии он 103 000 гектарро дар бар мегирад ва ҳамасола бо фарорастии фасли сармо чунин корҳои биотехникиро анҷом медиҳанд. чун ҳайвоноту паррандагон яке аз бойгариҳои табиат ба шумор мераванд, як қисми онҳо ба китоби сурхи Тоҷикистон шомил гардиданд ки ҳатман аз онҳо ҳифз бояд кард. хоҷагии ҷангал ба 5 минтақаи ҷангалпарварӣ ҷудо гардидааст ки дар ҳар кадоми онҳо кормандон корҳои биотехникӣ мегузаронанд. дар қилъаи Зиқара ки ҳоли мо қарор дорем, барои аз хунукӣ ва гурснагӣ раҳо намудани олами вуҳуш дар ин мавзеъ хӯрокиҳои консентратив оварда дар ин мавзеъ мо ҳамчун хӯроки иловагӣ пошидем, то ки паррандагон ҳайвоноти мавзеъ истифода намуда қадри ам бошад дар беҳдошти муҳити зист ва олами вуҳуши ин минтақа кӯмаки худро расонида истодаем. қобили қайд аст ки кормандони хоҷагии ҷангал ва шуъбаи ҳифзи муҳити зист дар минтақаҳои дурдаст барои гузарондани корҳои биотехникӣ маҳсулоти хӯрокаро дар фасли тобистон захира карда буданд ва бо он сокинону хоҷагиҳои деҳқоние ки ба ҷои сукунати паррандагон наздиканд корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронданд, то дар рӯзҳои сарду боришоти барф ҳайвоноту паррандагонро аз маҳсулоти захира кардашуда бо хӯрока таъмин намоянд. ҳамчунин бо мақсади барқарорсозию бунёди ҷангалзорҳои нав дар назди хоҷагии ҷангал ниҳолхонаҳо мавҷуд аст ки кормандони хоҷагии ҷангал аз онҳо истифода мебаранд. ҳозир мо барои барқарор кардани ҷангал зиёда аз 12-13 намуд дарахт ҳозир тайёре барои бурдани шинондани бунёд кардани ҷангал. кормандони хоҷагии ҷангал ва шуъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳия мақсад доранд ки дар оянда низ чунин корҳои биотехникиро дар мавзеъҳои сербарф гузаронанд. Раҳматалӣ Назрӣ, Эраҷи Қурбоналӣ, ноҳияи Ховалинг, ахбор. дар саҳифаи навбатӣ ҳамкоронамон шуморо бо хабарҳо аз хориҷи кишвар ошно месозанд. таваҷҷӯҳ намоед. дар шаҳри Алмато дар яке аз анборҳо сӯхтор сар зад. Хабар медиҳад хадамоти матбуотии вазорати ҳолатҳои фавқулода. наҷотдиҳандагон дар давоми 9 дақиқа ба ҷои ҳодиса ҳозир шуданд. то расидани хадамоти ҳолатҳои фавқулода як қисми анбор пурра хароб гардид. ба иттилои манбаъ қисми зиёди аҳолӣ аз пайи ин ҳодиса аз барқ маҳрум шуданд. талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. боришоти зиёди барф боиси бандшавии роҳи нақлиётӣ дар Фаронса шуд. мутахассисони соҳаи нақлиётӣ хабар доданд ки фурудгоҳи Шарл де Гол дар Париж тақрибан 40% парвозҳоро ба таъхир гузоштааст. илова бар ин баъзе парвозҳо дар фурудгоҳи Орли низ бекор карда мешаванд. ба иттилои манбаъ дар Фаронса аз сабаби бориши зиёди барф зиёда аз 900 километрроҳи нақлиётӣ ба монеаҳо дучор шудааст. кормандони ҳолатҳои фавқулода шаҳрвандонро ба он водор мекунад ки безарурат аз хонаҳо берун набароянд. дар натиҷаи ғарқ шудани як қайиқ бо муҳоҷирон дар наздикии соҳилҳои Гамбия 31 нафар ба ҳалокат расидааст. тавре шабакаи телевизионии КАЗ 24 хабар медиҳад
қайиқ шумораи аз ҳад зиёди муҳоҷиронро савор намуда ба гаронӣ вазн тоб наовардааст ва дар натиҷа чапа шудааст. тибқи маълумоти идораи муҳоҷирати кишвар дар ин қайиқ тақрибан 200 нафар бидуни ҳуҷҷатҳои расмӣ қарор доштанд. онҳо шаби 31 декабр аз ноҳияи соҳилии шимолии Гамбия ба нияти ғайриқонунӣ расидан ба ҷазираҳои Канарии Испания ба роҳ баромаданд. баъди чанде аз ҳаракат қайиқ ба тӯдаи зериобӣ бархӯрда чапа шудааст. пас аз дарёфти паёми изтирории нерӯҳои низомии Гамбия бо дастгирии киштиҳои моҳигирии маҳаллӣ амалиёти наҷотро оғоз намуданд. ҷустуҷӯҳо то ҳол идома доранд. дар ҷанубу шарқи Филиппин заминларза бо қувваи 6.4 балл рух дод. хадамоти геологии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хабар дод ки маркази заминҷунбӣ дар умқи 16 километр аз ноҳияи Бакулин сабт шудааст. дар бораи осебдидагон маълумоти расмӣ вуҷуд надорад. бояд қайд кард ки Филиппин яке аз давлатҳои аз ҷиҳати сейсмикӣ хатарнок мебошад. моҳи октябри соли гузашта 2 офати табиӣ пайдарпай ба амал омад. дар натиҷа 7 нафар ҷони худро аз даст дод. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. тансияту хӯробод бошед.